Abushia yesa mo achi emo akwaba emo ha ebio e de eba J Ghana television e so the first time you dey share media na be say bomade so be subscribe e dey amaye wo YouTube na fi wa follow your Facebook Instagram Twitter bebia na J Ghana television what you see na bibia timi akoso kama se bia bring latest update na dey tum se kunkunu wonso wonsa ebetimi aka bi medin ameje so medem for nana K Jesse Abrantie na bushia me fa sra kase emfa ema ya boafo abrena binom timi abo echi do ma Glitter Glow Cosmetics and so na General Organ Foods and Kinaata Herbal Center. Srenko papa na didi ne kokopi o makache na bia bibia betimi akoso kama numbers no na edi ahim e wakasa mfoni no ase no wate ase from na afie ne omonto kase na bibia ntimi nkoso kama bushia ma me na ne hosima na afie ye ba ye busa se enti aso Fulani fuyi de bia ya sori a benkum eye Fulani nifa eye Fulani obi ase mo kan sese nka bonsam betimi twa apology letter anka beni abegini obehie ni passe me pa cho maye mo bone ben o de maye bia mo fa ncheme efisi se bi bone bia be koso bia na ase ye de hye abonsamfo nyano na Fulani foyi eche mom se hwe ye yete ha ye se ye nkasa na Fulani mayo bia yi omuti a enibre ne ensem omo kan busua o de obehie maye home so ne na ne ehusima afi ye ba on ye babo de ewram se ti Fulani maye kura no omo se ye nye omude ni omo ye buoyi ye besisi a me wa London baby am wo ye Walthamstow wo we here nkun yi bi so wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ana se Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e dia brew so wo ye kokko so wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ha wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitter and Glow na wo start beginning no wo be hu se repair wo kala no wo be ye kama wo be ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a baby a wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frame me numbers me enu nyina so a baby a wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kra de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow. All right, abushia esa mo akwa babie J Ghana television aso ni o den se bonde se o be subscribe o be follow o be comment na wa share e de amaye se bia bena benyina no ye abushia no ase e be dore na bibia etimi akoso kama na abushia yenya ye wo man Ghana mu se bi yenya kobbo eye anantwi hwe sofo a na je se ye de ani nyina akwahwe eye Fulani fo ye fi se bi omo e na omo ye anantwi emponche enwan ene de keka ho e ba ne nsemo ne se ye se nkofo afo nso a obi ama na no so a eye Fulani fo ewudie koso a eye Fulani fo krono koso a eye Fulani fo na no ene te se ma miensa bi eyi wo muti a omo se hwe afi de fula funfu se na afi dondo afruit gari akomko de aka nyina ye ntwa ho enti se Ghana fo enkanka ne emma no mu bi wo man hwe wo no kasa yi a abrenya benyina kamia kwase ensem wo mo ka nyina akwa atem didie editia Fulani fo yi a
ene omo so be chi e ma ya mopa na abusua se ne ma na ni abro mo kan sem no utimi se wo ba bia kwa kan sem bia eni kwan se ka e de atia Fulani fo no omo se omo de omo ye din na afa de omo be kasa pa abusua ye nkora nso fo ni kora kwhwe ensem a e mai e kan ye nkom na sisi usem gwampo no wankasa you are not here to insult any tribe. We are not here to insult anyone or disrespect anyone because like it is not all the people come into our way or something. But I'm warning this lady, this should be your first and last. So who say we are somebody, then try us again. So who person we have content here, use your mind and use something to say. But men for obi tribe mo envan be danu content na uba be kantina yasri. You be did what fucking you run out of this app without making any shitty. Upapa wa Isaac de kunjishi shewu ese ubeka na ya ediacho ana ubeka Fulani fosa why wunni pandi bo go sere biase fosia okay mati so usi ya Fulani for yesira ho ya tie da wasise yesira na unsu ye ukobo jama ye du ya na ya twa kana wa nya bia kotoko kwanu fosia ba ashawani ba uhufuati wani mpasawati uni chasiri uni chasiri wenpo de wa unjore mpo ujore mami na kasa video no eda ni jore chipa na eba be kama wasia one Fulani na ikachi we don't know how to speak the language but you people are forcing us to Hey, ene na jese mu odu emu ohun obese ene na busua ese fata se wo se etimi eto ya no nareka pa enye nsem nyina na se bi e wo se wokoko kan kwa nkohwe ya wobekwa akoka na ye nka na echi na no bo se edo bekwa akoja ma bi a ene kwa se nyina ya no ahwe ono ka se na ampe bibia no wonya abotre yenyina ewiase ba akona na ye wo obese yenyina ye nipa ba akon enti se bi unu obi nya adwano nche se wo ye otamfo enti se bi ensem bia ensem fata bia anko ne kwaka efa che no ye se ya emwa ebeboa na afi asumdwa yenyina ye kitemu no ebekwa akofiri yense ebekwa akwa manso twen ebekwa akwa ensem bibiri we are not expecting that in this Ghana, in this very country what you say. And it's in Ghana is our motherland and let's all embrace the unity and then the peace that we are enjoying today. Send a bit me across kama commission just like I see and I be my boy for mutimi ebo in a chido my glitz and glow cosmetics sanso and a general organ foods and Tina Tet Herbal Center. It told us a body show be the western papa numbers in a dear him no from now if you know more and talk as be and me and koso kama medium just so me for Nana K Jesse Abrantie as like I see and confirm me producer on duty Edmond Poku search for back subscribe follow comment na share fa emaye ebrese no mesa no de shemu makrawo oh doc esa waba enyo boko doc awona no ayedin no ina so ayi hye afise aduane ton ema no se ne yemu yen kukuru nso nya stomach osa sedenyo heartburn so asa be ka ho edem kra ni minim se fia be force na yi no I don't know test results na try say we nya malaria won moji eya 3D yes malaria na ni yem no so we no hia tinated stomach na tinated malake fama no na no ho beto no malake anything at a stomach I'm on my free Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet stomach mixture eyema obi a wanya heartburn indigestion na ne yem eye ne ya tinatet adroi FDA ahwehwe magia tum se eye